15 minut içinde bizning avlumuz практически bis yonib bitdi. Mana biz masjid yanındagi uramda mana yangan uylar. Biz hazır masjidda Munarada mana masjidning qabatından ketdi. O't. Mana bu Markashal degan bizning uramni bis bitirdi. Bizni bukvalno 20 metr masjidning oldinda tuqradi. Alhamdulillah masjid bizning qoldi mana uylar yo'q. Orada otura. Kütüp otura, öy yanında oturaydır indi mana. Все сгорело. С 94-го года строили дом с мужем. 8 комнат, 2 спальни, зал. Все сгорело, все добро. Скотина 21 штук. Трактор только успели все вывести.